ene mebebo video bi akyere mo mebebo video bi akyere na video no ameba abebo no me de ko back na me de akai Sampa ene ohina wote ho ma wo se obono ho safo hene abrante wo obono ho safo hene se wo ye Sampa hene no me de eba be kai oni na busua ene wurosu mansa ene omo ka ho a sa nkrofo ni nyina no me de sa video no eba be kai wo mo empanifo so se yeduru amanfo so a eya na yakai nananom ai sa akasa bebuo no se wanwene ho anko akira wonte ase da ensem bi wona se esi a eya na yekai ni asi abetwam na afei no ye de atoto ho ne yahwe ade empanifo se anajo a ade saaye no na nabro wankuruma emuwa bi akwakowe eniti yafire oyuo ene yafire wansan ene yedu omo aba abegina ho afei ne yaba abetwe tonto na entonto no mu no ene yebehunu ni a oyuo ni wansane ni a ohwe abrowa enkuruma ene sansem ya mede ebremu yi no eye ensem bi a misremo anide na hoblase yakwan so ye de ma banya safo na badwemba so omonte ase na omonwene ho na afi omofa omo comment emra megu comment section no ase ho no mo emfa emayen edebenti na ma me kasa asem no empanifo bu bebi se opanyina wotena fie ema amofra ewe nanka no ye ka nanka wefo a ye nka ne nka ho na emum ade ewo mu ni se ye nyini mfini mu misi be no so biem empanifo se opanyina wotena fie ema amofra we nanka no se ye ba na ye kan ye nanka wefo a ye nyini mfini mu na emum ono ne ye di ni dikan esanse de ebenti a opanyina wotena fie master duafo no ye mfani nsi abusuamu empanyini eninti no ede be ne kosi ye bi ede be ne koka popa ma popa je trede se eyeduane ne pereye ema popa no ne mantama ne je trede ana se de be ne kan ya be kasa popa je trede ena mre ya tena sie no ye baba hwehwe ni nyina mu na afei no ba bi esese ye de to no ye de beto esase wa mfa nto ho no mu a ebefiri ato Sampa nsansam no a ekoso no ene ye tena se biem ne ya wurawura mu ne ya domu suko ne afei ya hwehwe mu se hwan ne pagya di kan de nasem e de ko manhia kotoko sante hene wo se tutu a otoso mienu nana wonkwa so piao hwan ne di kan pagya ye e de ko ye empanifo se wo de wasem di kan kokoto ene ne nkire se wo bedi bem na mmom ya hwehwe mu na ye hwehwe mu wi a na ye twetontonu a ne ntontonu be bo no no e ho na ye de asem no ebim die anafadie ede be ma ne esese efata no eniti enaya ya tena sie no ye ba behwehwe mu hwan mu abusua ben enkrofo kuo ben ene pagya asem no ede koma kotoko ehene ede kokoma kotoko hene emre no aduru ho ensem ye ekokoso ya ekokoso wo Sampa yi abere na abere bia no ubehunu se mebetena se a na mi wurawura mu na mi pagya bi na mi de eba ni nyina akire se esese ye hunu ba bia ensem no eko eni nia enam na opempanifo bu ba bi se this bajimi fo ne bakwase ya no ne detam bia no ye kasa kire no a onte no ho aseye na obi a wotena se na ompe abusua mu eyie no na waye na adwo se abusua no bebo a emmo no abere na abere bia no one de adwemone asenema adwemfin asenema saa nipa no eye nipa bi a yenkan no anka abusua na emum yeyi ni fini mu esansa wotena mu a obema mmabunu no omo ba no omu nyina adwen ebesei akofuna media so enie mesro midi no eda so eye amono ba akopɛ aduro bia enka demo subscribe mame na ade a mesro se emra wo subscribe a oba be like no mesro bo homode so bo ma wo likes no akoso sane ebe ye tem bia no YouTube fo ni twa yen video so a omo be kai yen na omo bobo ya baso na afei no omo be koso ama tem bia no ye channel no anyini akọ animu na mom tanyene no enye abofra tofoa na ebekọ nanim Sampa nsensem enem wo ho na mensa aka video bi a ekire se hwan mu na pagya omo asem e de kokotoko hene efie ye bekọ akọhwe video no na ekọhwe video no ba wi a
nia odi kan peja asem no kokotoko hini fie na afi enne omu gina omu se kotoko hini ani ebre wo mo no ye be wurewura mu na ya hwe ensem no akofena media ni me se me san akabiem se medin no eda so ye amono ensesan ye na abiri na abiri bia no me kasa aduro bia enka dem Sampa ya kaze na petition bia ba mwana de petition kaze on the petition ba Sampa mwana de ba petition mo mo jo the petition ba mo mi no faro be bu o de say madam tu faccia no ma mi dia Adam watra Ame pacho anira, me di Rose Mansa. Pacho. okay good ajari mo ready ya ada ma dia na ya kaze bia be ba me ya kaze yera me pacho sa dia dia ba e be ba ma na ke ala ba me so de na hano go da Ame pacho Jesus san. awon mo ka won ni to le lo ba le petition ba wa lo bu ba le petition ba ana me ke zetia wa lo ju mi etia ni ada ma ko to ni ala ba le so mo so ti ma ka wo no lewo ko bo so kakami mu na wono so aka na wono so ya na za na ya president o se mo so yo yera tu faccia me wadama me dia Adam watra ye hwe Sampa adishi bisiamu a na nanu wankafo na wo ho no ne nanu wankafo mi no na wo ho no akapenyi no na sini ne me ne na nanu no na eye atakakra soso na sini ne eye rusmasa na ndia ya de petition no ba ti ane de ono de onye etafo mi no moja no bi o onye omonana na mo nana ya gina so ebo omu akwamu efitikura ebe mu akodua ediko akwamu do nana abakra no ye ta afre no aka ono enti wo mu Sampa ho no wo mu na ye di akwamu hine akodua ye nana ko so ebo ma wo mu no mo no nya de shebo e ba cho o mu nya de hye o mu so che mu kakra be ne nana matia Nanum atimfo atiame medamasi bebre asema menua adama kan sebe ndokore biane na dikai aka no hadada se santafo no a wo kanu na omu wa miapani a odina na yel kosa yel no ye oba ba pani a wadikai na ntafo no ye nafanafo ye ni badafo ni na kan asem kro ye nkata ye kan nda enti ntafo no ba ko bi yanda ena ba ko bi ninda nyenu ye mensa yanu eye manu yanda sende adama eka no kreto do oye yanda asemi na ninda no na sifo ye na nakofi so na ofrimu a ye nyansi ye we no mo mun kan ye enti lokre wo mu ala to mo ku so ni se de ala ka e ba na ka so ni tu mo ani every se be ondo ni ade ba ko na se be omo be si fu no omo ko mo adama so what is small kind of desire yera wadama enti sada me wo enchiremu me wo nkata edi adanse se wo mu nana so to was do over enti sa yera che all the desire on be bia
Oh, that is by you now. Me pacho na mo yesre kwan se me ba ba jira manemu akasa. Also, was like a very good sir. No muka ejeje awon no ni we dey outspoken no we what do you want to go to me? Yeah, chairman. Yora wadauma wede kwame okra. Me tramama mansa rose. Oya mame. Sabe yana nane atakakra. Your friend no nyina no. Yora wadauma yene atapanyina sifo de. Ntawatawa bia na entem. Me ofane pon ene ura adaman. Yene ne ya bibia bom. Na yora wadauma akwamufo de. Openye ordina we. Ono ne sampa acting akwamoyele. Ejeje won kama. Onka ya wuyera wadauma. Ebe ya mo no kura no ya won to. You are the only who will crack. I want to ask you. To silence here. So I want to ask you. One now was a bit. I want to ask you so. Dear, also say the city on the way of our council. Also, say never. Now, such as it also never as a bit. I don't know if I come. Dear, I was set on the council. This side of my brother. Say a 5 minutes away of community. That's a walk out one. But this summer, what baby. Never did some job. That's a person one. Also, Casa, where the car also, Job. So I was saying, do the car and that's more car. I said, one, no one will not some baby. Job. I don't just said that. I don't know. I don't know. Said the woman, they always was the same one. Which will be at the church. I don't go to the say the Ira was a chat with a Sampa, or could I so check? Also, that is a little to say, Raman, someone walker. So you must when the other side of the crew, or Transia, then no to know to do about Transia, then on others or others in the chat. What's the other side of when good enough to watch it? So we are going to serve the movie. I don't know. I was on one because that's what sounds like. Transfer a bar. We are need to be armed. We are there with your movie. Now I'm also going to ask you. We are going to be there with more blue baby. Or that's what was in Debbie. What is that? The man and I'm Contrast to the Akani, you better say you run. Sanka some way there, Conchem, Lianka, Nempa Subi, and already no mass say you run, so on Chemonka. It is also the Concheka. Watching a message comes to Yakan, any country again. So the additional meeting on the Naira, next was a team, the French CC, and Sir and the vessel river, Dako, what was not coming through. I've said, continue a Pomaka. You know, we are doing Nadawma. Asante some dear. So, no car. A chaplain. I will be to me some for you, make up once a year. Now, yet, Ogun is a big record. Adachi piano, the debate adansi. The Sremo group. On trust me, no coming
through Okra. That's it. Sure. Sure. What do we do? We say, there is there to the so president. Sorry, my God, if I die, but there's Shamo, a bar, and a wound dinner. You just have passed on and who was moving down another transit. Near Canada, there's some pass of it as under my account. What is the part? They put there. That's why you were Papa. See, what about was very. That's a go will be around. Will be a can. That's a be a can as someone. That's a go we are. The good woman, the chat. You was on my one. Oh, they're 20 feet here. You was here. See, you are saying, as someone in Yama would say, and that's in the day, and then to what? Sampa, what you are, Sakina, what you know. Tomorrow, you say, yeah, we will customers in the future. Yeah, but you are what's your piano? No cry, you have to be as the son of John. Say, if I want to go to the and this other swap, or the comment to you that's the job. I don't know more train. Now the surrender for that. Yo, and when for video na yakwa hwe no adehye ne abrempomfo mekasa animonyamfo a mutie akofena media yen followers no ye chia mu nyina mekasa mi body pe ahwe ya ma no bepa eni ti da nyina ya na mekasa mentimi embodin no na minja bi wo mu nti no
tambia ne me ye ne say ye followers nyina enchia enkomamo minim say obo ade ada roma no obia eye tin me go so ka say happy new month enkoma akofra media followers nyina happy new month abusiafo a muti akofra media no happy new month enko emamo busum ye ya wura mu no obo ade enya makoma so ade emfa emamo moma yenko ensamu no mu yakwa hwe video no aba musa nkrofo no mukọ gina ho no mo no nkrofo ko kakra bi ana enka ho mo de akoma pa no mo de koye no o mo da sukura sa akoma no mihunu nana abu ewo mu abusia panyini sama jafra abusia panyini anasa abusia ni nyina no o mo abusia panyini mihunu no ene dom bi no mu a o mo ne da so gina babia o mo egina ana nkrofo a enne o mo aye o mo ho se o mo de nia ekoye o mo nti ase esanse abu abowo mo enitu omo enje omo fodie no antumo no omo na omo gina ho no obehwa ohunu urosumansa a enei no woni na waje akenten so se samodua na otimidi akunwa ohunu samodua so ewo ho a na wayi ne bo na ayeyire na ne bo na yi nkasa ete se bio empredi asa kokohwedi a wonam kwaye ase no na wonya aduani ni ayese komade no akde no ano enti meka se desert so akokohwede ano se desert so akonfem ohwe se ne nebo nyina yi nkasa ne na pantan yi nkasa ya ye nka nkyere wo se wo chen akurase dawura ye bomuo wo ka ho bi ena abranti a ene na no twetwetwetwetwe te se awrefu ya no anna ono na wo ye spokesperson de master modua no ba bibia ono na gina mu no ono so eka ho bi Musa nkrofo we mu na mo pagya mo asem de ko santehene ho Musa santehene anka ne ye na na mani twa video bi so a onuma ya kokora bi so ya akokora o so ya brante o wanom nsan ma petese atwa di photo na wo gira Musa santehene ani bresa modua a mani twa sa video no so in fact na eye mesiri ye edie bi tia na eye mesere mehwe se ne ono na appearance origin na all can say santehene na ni bresa modua na eye me nwanwa Musa abusiafo na mo pagya mo asem o afa mu ntie nsam ni ye na mo de asem na akodan bono regional high court mo de akodan o mo na so so no mo hunu se nsam no na enkoyie mo hunu se ahensem yenka ne wo court mo nka nkyerem se meboa enye mo na mo de asem no court e wo bono mo firi ho no mo no mo hunu ohina oka oni na otimi ka bi ma ne ye mo hunu se mo ase efiri na ase anase mutisha na ase ene na ye santehene ena mo pagya asem no na mo yira firi mo ho se Musa nkrofo samodua ne nkrofo a ena mo gina ho no mo no me se mi di video we no ena eye den kai mo adwene mo yira firi saa bere no na dom ahene wo ho agimambadu na mo yira firi so wote ho but mo hunu sa mo de kwa onye obi obeka nokore akire mo nka kire mo sa mboa ena mo hunu sa na so mahinkro hene wo ho oroso mo hunu sa nokore eni na afamu mo de kwa won ka nokore ema mo meboa ena mo hunu sa enne sa bere no na mo lawyer na wogina mu ema mo enne oni na wo ye bunu regional minister bunu hafu nyina ye regional minister no sa bere no oye mo lawyer mo hunu se babia aduru no enye lawyer sem na emomu no eye ahensem tie se mo de ko manhia se mo transe hunu ni nyina mo dwene ho anasa atamo no na mo de akokọ bini apolish mo adwene ana anasa sa bere no na mo yira firi mo ho mo hunu se bono hafo no ehemfo eni mpanimfo ni bini mo ho no mo ehemfo bebre wo ho dan so mo anya gidie wo mumu na ne munya gidie ewo ne mu no eye kotoko hene otumfo se tutu otoso mienu ote kraure ene brakure enwoma so monka ntiem se mebo na onkwa so piao nyankwada mo hunu se kotoko hene ene betimi aka bi ede amamo anasa beboa nyesa nete enye sa na asam nete na afe eba ne sen ena mosana damani eba be ka kire kotoko hene se nani ebere samodua abrantie wei
Kotokohene ni bere no. Mwana mo pagya mo asem de ko Urosumansa. Ye bisa wo ma wo kan se ai mwana mo de asem no aba. Opanyini baako na ogira no ni din ni me yire firi kakra so opanyini stadium so hwan a na waka mo ho no mwana mo pia mo ntoma tuntum de gu mo bati so sanana asem no kabi ma yen en sana Kotokohene wo wurawura mo nsem mu anaso Kotokohene yi ni pa omunam omu ewurawura afie mu se hwan na ankunwa asem da won famra na onkama na ana Kotokohene mo de koye no o charge mo sika ben na oje mo famra bonten mode mo asem no ekọ no enyina so be na mode koye sen na musi eye de ekompre ni mo asem ede ma Kotokohene mo petition no sen na mo ekita mo na mode ekọ mo ana mode mo asem koye ena wotena so no ohwehwe nsem no mu ena wohunu se mudi akunya ni bia enye yie esanse mo nye adihye kronkron na mmom no mo ye enko a ye koto mo efiri bontuku ede mo baaye ana muyire firi mo ho wusa modua wo fa ana meka se saabere no na wogina ho ma na kofi so no emere bi atwamu na no ate na oye ochiame a na se na kofi eso no kasa one na oye den na ochirekire nsem no mu no wuyire fi se wo fa ene na oye ochiame aye koto no ana oye akoa oye donko oba be som ye na emomu no ni favor wenya ye ne se na no ate na onim nyansa nti no eniti na ma na kofi so no ka se dabi babi awa ye mere eni babi o ma twe amanso aduru no se ne wasi aboa no na chi no dachi wani hono a omoma ne ntoa so na emomu no se abusia no enyini na se de adehye mrantie ba mu a wonyai emfama omo na afa ba ne se na akoa donko na ene opese opam adehye na wo momu no wuja wakoa ye no donko sem no to honom se wo ye adehye empanifo kan services so kusie so obeda na hwea se de enkora ni bodua pa de enka ne to da so ye afiri hu a me kai we ene asana siso aka kire obiem se modua wasefo nyina no moye enkoa ye kokoto mo se mo mra na mo mra mesom ewo jafra abusunya mu esanse saabere no na akonsem nti no na obi ato enkoa omoto emerima ne ema na emuma ne bi omode omobaaye no ena abusane tena se hunu se omo ya abra no omo hu ofe eniti omo fo omo nko baabi na emomu no omo be ware omo sane ebe ya omo ase be dore ni nyina ne se ne be ya ntokwa bisi na se merima no wofi a omo be ko na omo be ko akokon sa na etiye omo pe ewurem nam bi ahwe na omo di to ahye musa na makokokum ewurem nam de aba na adehye no omo adidi adwuma na mo nonkofo na mo ye no wo abusua no mu no mukokum krante na mo de aba na makokum adoa na mo de aba na makokum wansan na mo de aba mo enonko no a kofi so no koto mo de mo baaye no na mo adwuma mo ye no na emma no so no mo konsuo anopapa mo no fugu so na ye de grass wa mo na makosa nsuo di aba na adehye na nya bi adwa na ma no anu anuane ama adehye no omo adi enam se mo ye adehye eno na Kotokohene tena se ohwehwe no so munya abotere ono a be kwa kohwehwe mu na babia efiri no se mo ye mo fata se mo di akunwa na omo de amamo eniti wei ena Kotokohene ye Kotokohene kohwehwe mu ena ohuru se mo di akunwa ni bia enye ye esansa monya adehye na moya enkoa misana siso akasa na moya nnonko aye koto mo ba be somoye ene ya krebe kase moye made eniti akoa wonsai wuwura da akoa ensai ni wura ukotwere ni mu ewom wose akoa ensai ni wura ene afedi e ba de sana homa ufuru dua so ko dua ma no ho kwana afuru koduru so waji upese odidia ekentenso akoa ene brabe transe na dache no bibia adehye ne ba dan akunwa ne ma omo ene woji abusua no akunwa akentenso samodua woni Urosumansa
ene abusua na nne mo akeka mo ho abom se an se etise de anya mo ma na Samba Jafra o ma metranse se wo ye wo hene no ene adehye nka wo mo anu ntum na mo nkoa nonko srade enso nguma no moti bi wo fan fan asem we na ya na metranse na meka obi timi ba na oba be kasa amono ade na ya wo kasa wo ma wani biri se sanse da bi e kasa mbi se so odehye anko akwa adwane ena nanan mamamre ne amane ne soso no yenyi bi mfirim ena yemfa bi nshem na emomo no ye korakora no ma amamre no ene amane etenase sanse saa bere no na omode ane ena ye adwuma omo mfa nsuo ntaso nyina omo anumu na so omo mfa kontompo ene nante ni ama nananum nyini cheye no na bibibia no omode nokore ene nam eni ti samodu yakunya na wote so no da bia meka ene video we no adofo momfa ma adwene emra na momfa mo comment mra megu na yembisa ye ho se omo na de ko kotoko hiri fi o ena ekoba se omo nya adehye tintontan ene na omo da omo ani ko ya omo huri omo kokoduru fie no afi no ehemfo omo wo bona hafo a omo anya gidi omumu no omo dia mikasa de ko ho no mo ene ma jima mbadu kasa dabi wonya de hye kro obetima di akunya ma na yeyie esa so ono no wote ho no mo no onye na adwene da se obema pepepe ye aba nipa ni nipa ntem waye fiti kokonyina tambia no wotumfu trodugu nipa ani ene okokonya sumahi nkro hine so ma onso ba be kan no esa se sampa ani monyam no obekwa kodi wo sumahi nkro sa pepepe so na ekosowe ede ya me no we kasa yi no sampa oye nani basa no ekoso no etina sa ahemfo mienu we no omo na masa no ma ne koso na nadoma hene ni soma hinkro hene ene hemfo bi no omo keka ho omo na masa ade no ekoso ewo sampa eni ti video na ekwa ya ekokọ hwe no ebeka bibia kyerɛ wo se omunim na kura ne pa na omayo omo ho se omo fa no